Kami pi baro saya sih pak ipin soba pi saya kubur naran san kari khasi. Hakan diki tayo bagi mulai kita dap ila orang pi ya kerja keren kejongi bat ki politician ni kirusan partai. Kita dah puan kerja lah kejongi. Hani kata yo pak nginya ya cuy pak kalenti ke bak compare bat lese ke ban kam persekutuan ipi pai ba kata kalau pak kerja keren jongi bat kini lam balang dan dikini lam niam. Hani bang ia mentangi dan bat Reverend Dr. Berkepar Dunai hak bangin siap punya kan ia kibabun kimat lesi ia mendai tangki bede bat ka balang men pakai mendingi kan nun tak kibabun kimat kibade bat kari bat kajai bendri aku juga por pasal ngi yang sabai pi chan ka khobor na rasan kari khasi pasal kai ko winga ka ban ong pi mo ngi i ba pa ka jela ka jungi mo barong ngi tiap ba ha ni ka jela jungi kibabun ki di Kristan bat kibru ki skutna ban khot ka jela jungi kum ka balang kum ka jela Kristan ngi i pat ha kibabun ki khap la kalong ki issue bade bakari ba kajai bendri ngi ki issue ki amlang salang la syukran baik daki nang hikmat ba kita ki pollution bat akan juga por kini ngalam juga seng balang kim juga kami i ba kini ngalam niam kini makin mi hikmat mat keren kai ke dik sungu pihalo kan ni ha koi galiang ngi ki ba sim ga kam ga jong bulai ngi ba long ka prophetic voice tama ka sor ka ba kren ni issue ki ba khata ga ben rio kham tam ga je dei ba ga jing em ga ba jamin sim te da pen ong ba Gema lam kiwai ba ngilogi Kristan. Di bon kibri so bakalai kan ni nama ka jilong Kristan kam de tangga kertang. Kediban long ka jing siam men sim ka jong brio. Ha jing de bot bulai. Ha gospel jong Yones kalnong balai dekat banikong do bahinyo ni pulai fang tuwai u brio reuniam uwan hau Jisu men. Une de Nicodemus. Berihang tu bau Jisu Ukraini u uang yu Nicodemus bau de ban khapat teu ong kumno ngan khapat ngani phai biang saka khpo kami jonga uji su ong ya balakha nakado long kado ya balakha no mensim long no mensim deng i hagane ga jingkran jong jisu baga jirong Kristan kalong arjat kawai kelabalong Kristan kibakha naga ying naging Kristan. Da keempat mat sau gijing kau ke jaman sim kita belong tangi Kristan kiba laban ong kilong ki Kristan kiba lakha Kristan hagado. Rei lakha Kristan pat nau men sim kilong kita bela siam gijing ka arsen ki susuk ke gijing kala bumut ke gijing im Kristan bagi long nuksa pat haga jem ki managasni bagi le nuki kam bagi long nong sementara kam saya masih maru ken pen pau ke jalong Kristan ka basi sya jongki te ombaro ang traisuhi kibanyo ban lej sebeneng lemda la khapat yaki mar ong to lemda khapat yo brio umla ban i ma ublei tang ban i rum i te don kam ke jeng kha ka arsen bat ka mekhalia dangin ong ba bon Kristan te ka percentage kalong ka baret bane khen pat kita bala yo jing long Kristan ka bagala syamsha na do ka mensim te nga ko pin ma mene ka jigli jong ba ngi mi khabi ite ba ki bedan ki balang ki Kristan bakin keren ye ki bade ki issue jong ka yap ka im jong ka jai ben rio dala syukran da ki ngilam kham tam ya po jala jong ki asibun bakin ki ngilam sang balang kai pat kai ka rule kai pendapat jong ki ngilam balang habi de bakin lang salam widai ban sim ya platform bangyo ban lat ne ban yo dawai pat kalenti kata kamut ngau ne ban lat kata kamut bandon kalat kan kaba ngi sim da oi kalat nam ta kan ni kai ban kren kemudian ga jengro bat fi bat ngam mentaru kale long kawai kalat ka ban kren spang kai isu bre ke benrio te dang yo om ne kalat ngangai kendali ki buka ban ong kan te lemah di kalat mo pla pen pai pasal ke buka ban ong kam tam ya ka jai ben jongi lakan ki ba langai mo ki ba long ka imang salang ki ba im ro ki ki ba ja kan ka jala ka jing ke ba piman ong ke ko ba piman ai sekali ba jai ben lemah di kalat pio ban fi ni saya kran sepang kadis council kani kami lingba kajing tersitam jong Reverend J.M. Nichols Roy. Te kawai ngai hang ne kalong ba kibon ki issue
kiba kari baca beri gidan kam banyak soru nagi beri jong belai habis pipai aku keliang ngaso ba ngilong kibang red pan balat mangasang kalang kepersai ngal imru sabari la bon senem hendai ngakwa banwan pai sala jong kari but abang ipat ki jingja ki baja hane kari jong i nga sosen bar melak klam duai kuma ktin ju belai ngabat hane ktin jong belai hang ni na kitab ni kong Samuel kalanong ka ba khatar fulai ka ba Samuel ong ba unle pop ju belai dukrat ban duai no ela ka jong je menrio te ban ni kong kalong mengikom ki syakir jong utrai bat ki para mengai Kristen berkhot ki ba khiam da kari je menrio ngire ban duai na mengai ban jong i ko ki liang par sosun hawi ka singi ngai kena wu brio ubat trait nga ujau mat uyam ngam itu to brio dengan yang kedua biang ngalak ban itu yu wang pastor uyam ngobrol uyam ang baik ngadi weni nong lek sound jang we group bagi lek sound ni ko ga festival tespo dam site chaboy chete te wong hang to ngayan barang i wong to khana baka je beri kala jot ki kena kan dai kena cerang ke dang red bat ki bla sanru dan guan lambat ki khon ki kajing di kajing bam i kom ngasambat komara ong da kalong kom ne pastor kaje meri kan poisano de kini kita masaru ke bawan menta ke ba ide ki lain tinggal melaban ong halor kata ke wan yongki henry kalau basosi pat da lifestyle ke jongki beliau dari nasari nawai cari farang en pandrong ni jai meri barat pat le tangkan no kan ne mar jarmal kasi tanginong faduai bagi hostel ng duai ki bon ki khana samang belayam no hagakiat bar ki berang dang lenti ban yap no mar umtrai kam syo ki khlai ka bakhta tan nga galong kum ni hawi sing ni po civil hospital e kedua brio abang ada duai dan duai kamera duai hang tu ba dan batia pang brio tengah duai dami habar badap brio tau brio ab yang ukwa ban duai khunju tengok balik pang ayu ba ong kreatif hi ong pang kom no ong ulang ngop ka di kat wang nang mut ba uni un pet yang ba ikeme ba rangingen klat rium ni kan ban ba khle ni re menta rang sing por la klat do kan elin ju ibagan sale no tangin khenat singi te ngasus ai je bariu gari jongi namar ba komba kalong menta ngidon hakata katemir ka ba ada ngem kala ka ba mun komba je bariu tangkat no ka je bariu kala aja mene plak ni chma gar se konsil mo pangi ba joy pi ba ki babon se hakini ki bana ki bol ki babon ki pe chaka konsil kom ki amma ka ka sti jo ka jai bariu ke ki ji ju hi pan alo ka ji ter kam ka konsil kaji jonga kalong ba ipasan joy ide statesman pi gadon ke fair menta hablang ki politician big statesman politician uparkhat tangi ka next election statesman par ujangai uparkhat ya ka next generation fi te gari jongi mentahi kamdon khapa bagila ban pet seki kadon tangi politician ka bahage mi ineng karban ba na prenyo ki kinong statesman ki malonguru kita gi reformist ki man ra ki jingkala hajek merio ko jongi magal konsel hi kalong jingkar ku ka bakrao hagi bon ki liang badu beriu jong blai bawat yu blai basan joy iso tho bali ijana lupa bada ka jai beriu khasi jongi kan sa kan im beriu khasientia kan klan ka jai beriu riulum kan num cha telep no hagi pai ke babon wan cepori jongi haka jengwan kum ko umsau dan kam ka district council kilap don kiding jurna kilap don ki jingpen bai haban penbet inrai ka jingnon district council kum lai jengai pasan joy kalau ngapa bahanga siam kata kaji namar sibon ki an ki don nang to ki babiang lagi don ki an ki bathama ki ban panja ya ka jai merujongi ru langin perkat bah pilaman kedua katakan ke bapiang program sangat banding kong akan mau namar ba
isu ni pasan joy hingjungi sa amukar to kapor ngalai kenu ila bon sen ngadang ret iap sam khundai hindai choi tu snam maria ile yawan pai pa jungi pai de ba ocean rosing semle fi iba joy ide ikhon joga meit remais imle tang ajak khapa isem khatang roy barat aku tu kan ya kajak roy te menta kom ka don ga jingmut ad social jong nore bagi ba ajak khapa nam leso ki khasi te kan ja ayu tu nongsang social ru leso khasi sakaba aru kalong menta gitu kiba la slam kibla ajak khapa kan ja ayu ki tu sim gumne menta dan khen me khasi po kani ga me khali ang don ka ba let's say 50% dia mentau ba ai jaj khapa kham tam gitu ki ba kame kamne khasi kimne ju khasi ba gitu ki ba degi khonu kime khasi ki bam de chu pat khapa khasi tiga long lupa kimne ju khasi te bat ong ba ajak khapa idri de bam de khapa dawai pat bam de khasi idri kalau ba kalah te menta akitu puan manusia ki bana ba tit jakat bagaimana selong hindai kawan pat kawai ka an ka ba lawan ra ya katu ka bede ka mekhala transfer act mo te mano ba wara itu ka an atau ni wara ulang shabi je men rio walau kepapat umde khasi te mentaban ong ba kini ki ba sim jait no kepa kemi khasi ni ki ba bam dik pa khasi kemi khasi kajing iri kam dei kata kajing dei keme ne dei kepa ki bam dik khasi kajing iri kam sim te berubah iri ningkong dem ne jublai bad ba ar kari nomor balai bau blai ulabu kom ka bible yo pot usam namta bagian siong in im hangno te jung dan jungi hangne jungi khasi kane jaka hangne ngasang kalang kalau ngajaka ba bahatam lagi jaka rulom baro ka khno ka scam ki lenti singken ki bang baro ki pe ye khasi nagi je berio fair nang ne po not is abang ngasang kalang ki pe yangi bagi long ki rio ba sha ki basta te dangem rai ba ya kane ka jingso jaj jongi utum dari khasi teman nak prafo ngin sa sang rufo te lor bala bam sin basne yo sa saufo bag jing jat hang ni kalong kawin nak kiat kawin gi drugs bar kawin nak jim lingkar te ngi bote kam balang ngi syam gani belang rod ong gata na mar ngawi ka por hexnam 60s late 60s kamtam ngalang ngop bag kiat nak kasih benar kebelatip mentagum gadi ada sewalang ngasak be sekolah license nang ta umdai bom dan kiat bagi di drugs ni tu puan lagi kepada kiat keleng man lagi dong kasih bon ke pada kiat dengan di drugs sebelah umdai ke bom dan kiat nomor ba lay kakwai ke mensim te poi pe tim sahayo dalam sekolah tu hadu boblay nak ta jim jangan ga susu ayo jengkala bombot bang nasyam ta jingka ba arsen hau Yesus Kristus te menta bang oi kan ni kalong bang iri ban duai jor ya kari jem jongi bo blain khta nga duai ma kapor blain khta kelong khai kiat khta kelong khai drugs khta itu nong khai te ngi don kam ban duai jor bo blain khta ajing sta kelong lam jingi ken baken nomi tangi politician regen mi statement kino berkat dengan election ke bansawan berkat ke beriu kanja komno yo Allah sagan lo lost generation nginang red fight kajing mud bale start poi kajing jat ya kari jai beriu pat dah kata kom lifestyle dingi barki aindu bagi long ki ba klam dawat ba ban sotu ba ban utu kasi umdai balai nak ta kasoman tangmut lado kedai kumang ngan biang sin ngan ban ni kan ni
ba kamde ka jingkran jung brio de na kamen sim bang de bang idri ba ka jai merio bang idri jai merio ngem klat kain bandawai kino elam niam kebde isi jai merio mo kino elam niam ne gi bat yaktin yu blai komong Samuel ngan le pop yu blai ha da wangan klat bandawai ra jong fi kitab de go Samuel kalnong khat ar fulai la dangi ngem dawai jai merio ngin le ka pop ning kong do yo blai te ka jai merio don kam ka jing dawai pasal kita nak ni ka cap mo kan ni ka je kan jengau him tang kita nak cap ka bang ni pen krem mo ya ka election manjit ya ya unu kan jing shalok sabha te ke ka khobor ka man kan ki pat ba jung ha ni ba kan ka phang pa ke ka khobor ka khobor na kwa ban ong ning kong duai blai nyalam kumno ba pen bot ken man ngem tep ya ka plan ka jong blai ka sukara ba kumno ngin yo ngem tep te jing duai ka jungi ka long kom bakten blai ka tho ak Stephen kong but Paul tho Shaw Timothy ka lenong ba ar kot ba ar bangin duai ye kino elam no syar jongi ikhmelinti bo blai on rak sarkar kan ka ban ai ga jing lai lu ye ki brio nam da ka kam ba ha bagen tre ken kom kawai ka long bang lej ban ai kten ju blai chuiri je brio mo kidan ka to ka freedom of religion tengiru kara rijongi India ini bandon da freedom religion ka bam don khanglan bang ngan men da lu ju blai ban constitution kan te ndai ka we ban kaliang kalong ba tang boleh batep tentang ka jeng siam je ka pelong yu bron wakan wat khmat so ban wat yu blai te rasul la than kan da sok bru klan yu blai bang poi jaka har India ke ba siam ke jeng nomar ke jeng mani jong ki yo trajisu benang tu barang ki khlan ke je sang ru ki dabe semua semam hak si paya ru riang ni pat lai lu theli bon ki mani ai daw kom ni kom tai te pakhat le si kan syong mo hagi nong duai rele si kala ban long pat ba ublai udan ka jong ka plan ling ba ji ba balang sa ke kandu kan te tang ka we long ba ka ne election MP menta ngi ban duai jor datang ublai batep ka ba kom no sarkar ba ini yo bagin yo te shu duai ba ublai un ai ka jing start champang ki kan jet kom no ba kai ba ublai plan ka sarkar kan selsyar New Delhi nam ta ka boram ka jong u ning kong du baru gelong ki bro ba syap ting ublai ke pasal kau ingat kau ban kali pimong dari ngipe apa Mizoram hana kalan i bagi barang ki klan ha kilang influence ya ka secara khadar ya ki pat baru bari ba hari jungi pat imi kata kamdan ka bakum kata mo i ba ki babun i ba ka sarkar kaya la ka jong ka barang kaya la ka jong bari thale ba kalong hani po jalangi kum ni kani kalong ba ngimpat poi te ka suthuk jong kum suthuk ki naga ba ki Mizo ni kasi bon sen ni should discuss halaran pay sabar ka tong malay nasa kan lingo aru bang ekran mar fi komne ong komne namar ba ngate nga soto ba komir jong bleng haban kan bet komne ban long te don kam ga jing teliru menta war beng Pakistan ban buram we fingle elap keleng ngare ne po balang now Jerson Outreach Revival Assembly yang balang fellowship khot yang pasal dunai re ngapa ngam juso fair hang le sabaru ki balang Kristano fair ki khot bet badkren re hari la jong pat ngam yo kom kalat si klik ang komno sawe ki khot fi re hang ni kim ju khot fi dan bang ba prophet akari la jong hi jurn bi so te ka abni kata ka jinglong jingi ba tangang ne ngmi buram itu hiwe Pakistan te kumno ngila ban ai khobor sak sarkar kan pe chengi kan te support adun do ka selong ka sin tia church leaders forum kala yo pa ka label ban ne kendu bat no kam ba sarkar ka ba kren ban wat ka ajeng mot jongki te nga kan mau ba ngalong weni ginong seng to we co founder ringkad bi jala tai bishop piling do ti bren arias kina bla khlat no bar ki de te ene sulong pat ba menta gidang dan kamban poi biang itu label ba ki dong yelap ki pastor ki dong sarai balang kirwan ka ji susu ngen klan no itu saukan ro kertang balang ni long ka wei ko long Mizoram Nagaland mai so alang ka wei bangin long ka prophetic voice
dak sarkar pim nen ngawan ko jiseng 72 hours of prayer kalong po CNI alikan hang tay mapusa ga sa library te hang to udan mo pastor po ong ba kajing mi bon gi patakyat menta tegalain nomor song dem senyong kading failure of the Christian church bom dan boys ong lor kato te ngang susun namar blay ngai to ifi hui kamin ro ke jisang wan ikong yang iba leh ne ikhat itu brio te likhat saya takoi brio kata ka brio kawan ra itu brio pastor penwai le milok janga ilong kom no chitom khalai lawan si belor ilong pak somar cepo south cepo apollo salru lale re umdan kerman syo ilong kom no kata kambet imta mentale umlong syo lajan yamno to balai ti ong ilong itu hi to brio em pastor bangala di palan tong pita yo ba wang de weni kinong khai kiat hane po shalong perkat kane ka kiat ka khata awat itu gimana long kinong de kinong khai yaki bayang sam yaki ba ter te ke jingmot umde bang isi yaki ngimde ben isi ikinong dikat ngimde ben isi ikinong khai kiat umde ben isi kinong khai drok ro ngimde ben isi tu bre ke balak ki kau ke berapa persya ya masalah ni ben iki ho isi ya ka pom ni misi kinong pop kan ni persang ban ai khobor ke beken lai ngaru ya somne ngalangop tu ke boleh pelan mencale baka usjo ubajong hang ni bar ka dikat baka di drugs bar ka pe item hayo mdai karman syo nga reha bang lai syam jisu pa ya ban refer ti hanur kom pi poi phai sa mo pi poi kelamot incident ni jingja kani sha nga wadak ye ke ba chagri bhayu blai ipaje ni we ne ki ba jan nek ba jan tambat i pasan joy ba jam ni kholsoy ba joy te ibe jong iru ide ba jan ba su blai isi polok ba i sestar ni kholsoy te la pasan ni hayeng kristan te blai la is yang abun sendo nang kha adu onda long khana ulak ta ulai jem jong nang ret ne de ngali school ikunu parlok te poi nikong di secret te poi sa kapap school tu te poi sa dikyat poi sa di drugs kajor por dang wan ngato ka Beatles mania ki ong hai tu ki 60s Beatles Rolling Stone kini kinong tamba buan ba temdai bom dan kiat bangi di drugs semua kiat le kajor tu por sa mokhar tangan mo kharu gen basausan lagi patakyat kajaya rubun maula rubun lain rubun ban lagi ni ke restoran hayo hagi restoran sinong ru dikiat bait ka kiat li ko kiat sau kiat fareng tumne bom dan kiat bangi di drugs kadang lu so baklah ki bro fi mentaban ong ba dan kiat sa di drugs ong baklah pe thai manipur patakyat babun de george drugs kadai jing long jong bro hi kan tengar angop itu gai nei wi kamin te to por ngaru otai bor khobor kor khobor haju por ba nga late school haju por nga im traji im gumata ngari kor khobor bari ba George Hamilton unong sain hima nga rab ikom wedding ai khobor hading to nga trai ba stent implantar tenang to nga rab ru iba Ali Harrison kapatau rolom tenang tade kadang ke khubor uperman sipai ba ki iterang turung arab i nang ta ke ba ngai treru bat kamerilum ka khubor i ba norman sing sem di pasan jong ahi te wi kamit mai sa jo padang ngadang mi nang to na yeng jong i kan kon ki ta jong blai maga bon ki dong duai du bahing sem kem la so ban ong eru kem kwa so ban ro jong kiru bat malai e shuru manu ru ngar kwa an kala ngamla hata kamiet sem nyofo arf astrik desember ukta ulai hang to po sorok jau padang bat nang to sa kendu ikong holibon me ho chong bali duai bri keleng dan ka fi dom po jau padang to por
nang tu ke siyo ka jenis slok bat i bat kiu jinong sarai balang bat salong kombalong benta tenga di pulih Bible college su poko hima Bible college po nagalan tena wan komto kata jing cakri pat te ter kitu snam ka khiapat gibri wa em komanga ke te hadu menta siru ka balang ni mde tangi alam ngi dan nu ka jakari khun swet bat khun rangli begitu bisa eno hagi kpa itu kimia ma sencar gi khun la besasyo ngi don te ngionga God's dream home ipai pasal cross mar banyang bat i kong an i long chi ngi don ba ro fongot khna mata ke wan ki jaka nong ba fair ba gidon gidong treng ba fongot ki ba pe itu ngi siwai ka yeng po siap ang tai te dan ke banta ban sakri itu khna ban pa skol ru iki lengba jing sakri jong bala ai tilot jing pasal cross ba i kong an yang taru gidon ka jing sakri po yodu yomolong nanti po dujok dan kibri bom dan ikan mansyo kiba syutia syang dak plastik kuat ki lang ke paru tiam tang kitu kibri pat hanes am ngidong God sim home for children hang the po kinsi pat ngidong God sim home for men lakajong for women lakajong pan pe kiru nomor don kim dan bahaya samsyo kila sakan tai nei sam ru ni percang pen bahai ki tigari hap santar ngem don ndek wi galong bengi don ba ngi sakri social kain war blai sokha jam rio la kendo tu brio pencam je tem tangi pakhat chang to talak am chong muslim chong ai talak la ai khat lok ini singi kedu wi brio ang ba pastor ketu ka than don ketu ni jakala mention kadon ka ba subrat visa si ana chonaya si suka si pia si tingka subrat lai khat lok to le ba da hoi ka lok lai plan san siang kan hoi te karena khap studio ketu te mentakar sekonsel kapan address itu sistem lan beri ban subrat bisa kom tu berong lai khat lok te cek beri kan poi kom te kam ni le te ron kam baga ublei on rak ji pen kha kri jing kom baga tho ni ar chronicle nyong nong ba de khat saw dan nyem pa ublei nyem duai nyem kala mod dan ni kala man kri jing ni fe menda ko menang lam sang bahlang ru ngiron kang guri balang nong duai nong dewai kian perkhat hoi dan kam hawi lang mo ngirong ga jabri berit pai dan kam ka ILP dan kam kita ke jing warak sarkar kita ke an mo ban khang ni ki an ni dan lupa de gibri ki pen kam ni ki te menta kedi kita ke benta bagi de bestu hendai ngi dan kam pat ban wat you blay maklamat blay kum dong ngintep ban ek je merio kau kum dong ten blay eight you param bian ko be jelade eight jelade ding eight ho jelade ngi eight kene de kai ka tempol jong blai te ka tempol mesem ko inde manang man sobar ya ka pe de nang man sobar ya ne ka men sim ga jong yam ngi de sobar ko ngi wat you blai ngi so tho gedon kam you blai man ka sing ngi doai ngi pan bor okay ya ban parkhat ru baka pisa kan pan so be lang bon nang sam balang bong pulusan wagiru ni amru kiliat aka pisah ban klan no pat ya ka jai beriu teh hei bedi berkan non kran tengah melihat orang yang kran badi ban long ban sokha je beriu sokha kari lajong te koi yang pat kalong ni sei duai kino alam sai masima bikin mi statesman kan perkhat om nang election perkhat je beriu barka lawe ka ba agi duai kino alam sang balang pamikir kunyo istat no blai kino beriu em tau blai mar ki em ka jing khoi ka jing soba bar ki beri ka ba wat sai blai ka balai ro ni duai kan ya pat beriu khasi jaintia bar ka karpang nomor blai bangi long baduna pat tino rak siki ang tu khasi tu mne khasi tian naga prapo person gelap dia kan rofo na rofo la dia saufo sa sai wi khadu emang i ba kadun jik sonjung among i ba akan dikari ke jung imo ki babun ba ki nong elam barang mo kita pesan ki kat kes ki rama balang ki dan mata ba sang berthai ba dan ki bele election belong ki MLA ki minister ru tiga ke khubor fi man aisha ki ba kum gini ba kum piu pasta hei minta ngikran sipang pasan joy itu ini election yang femjet mafi kangel kenjet yang firu ke jingja seito koi jaka bitlot ba pasan joy election hata por yang bon pai ba kilang let
ban lej bot itu ikan idin bayang prai ka bot bakhan ma ta sunong mi ka skai kia be skai no ti breu la itu bagi be skai kan wan ta bot sibet lakhan ti don ja ba pala maru blai usai ba joy pasan joy fe ukhat ublai dong blai tu ulang pastor wilayah election dong je khat no blai te jing mod ngalong ne da ublai la khat kabyang kumpul Islam nang kibri bajak mata gedi bateri kamu boleh indai kilong siam ba di khat jong boleh te nang ta la boleh la khat kabyang do boleh klam khat te ka kolmalu ige ba khat de halo ta jing kli jong fi ya kon ong bara boleh khat kabyang do klam khat boleh ban wat ban pe yo apo yang ne ba klam khat boleh kami ma jing kolmar ba ka jing do jing sina kibri pat ya kom tu kibri te pastor ni ai kebeli si emo kan deka jing ploi mun jing emo let's say ka ipor balong kot pila pusang kan jo buon mo pila ta ya ka ya masalah pia ka gari wajai men riba ko mo pi ong hi ngaso ba kari ke jong emo ka di ban pha show blai na ba ke jing wai ba da ni ju ong hi ba ka jai men jong ka jai ben youtube blai ban ngi du ba leng ba kan deka ka khobor ba pi a ki ba ma ki ba pe nang ba kan deka channel ke jong i kan yarap ni ki ban su thu ban yan lai ki ba buon ki jing e ki ni ki jing ma ki ba bengi dah bagi pasal boleh hak jenuh. Tapi saya sini buat pasal kru sibun ya kan nikah. Kru sibun. Ingat kan khabar kan long khabar ke bah. Bersama buat sikit. Kru sibun. Jangan lupa jangan. Kru sibun.